Salibonani balaleli lababukeli kuzindawo ezitshiyeneyo. Siyalamukela ngegama lenkosi yethu Jesu onguyosithandayo njalo sinika impilo. Ngifunda ebhukwini lakuqala lika Thesalonika ngo-4 amavesi ngo-13 sisiya kuma ku-16. Ngiyabala sonke silalele. Kodwa kangithandi ukuthi lingabi lalwazi bazalwane ngalabo abaleleyo ukuze lingadabuki njengalabo abangelathemba. Ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka, ngokunjalo ke labo abalele kuJesu uNkulunkulu uzabaletha kanye laye. Ngoba lokhu sikutsho kini ngelizwi lenkosi ukuthi thina esiphilayo esichiywe kuze kube sekufikeni kwenkosi isibili kasikubaqalela labo asebelele. Verse 16. Ngoba inkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini ngesimemezelo sokulawula ngelizwi lengilosi enkulu langokukhala kophondo lukaNkulunkulu. Labafileyo kuKristu bazavuka kuqala. Haleluya. Asibeni lelizwi lomthandazo singakafundi ilizwi lethu. Baba ingcwele osekhaya ezulwini, sithanda ukuzinikela ebusweni bakho ngalesi sikhathi esibekwe nguSiphawu eceleni ukuthi uzawukhuluma phakathi kwethu sisize emhlabeni olesizungu, emhlabeni oligwadula, emhlabeni osithwalise nzima, emhlabeni olezinhlungu. Yiba lathi ngaleli lizwi ukhulume phakathi kwethu, sizwe yakho intando, usithobe siduduzeke, sitsho ukuthi uNkulunkulu besivakatshela ube lathi. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu ngiyakhuleka. Amen. Kumavesi ambalwa esidlule kiwo kwabaseThesalonika abokuqala ngo-4 ivesi ngo-13. Kulapho esibona khona umpostoli Paul ebhala leli bhuku laseThesalonika, elibhalela ibandla laseThesalonika. Ibandla leli kwakulibandla elaliphumelela kwezokukholwa, njalo lothando lwaluvezwa kubazalwane, babethandana okunye okumangalisayo laba bazalwane. Kulibandla njalo elalihlanyelwe nguye kanye umpostoli Paul. Leli bandla ke lanxa kwakunjalo kubonakala liphumelela kwezokukholwa kulothando lwabazalwane, sihlangana leli bandla lingena phakathi kwamagagasi ezinhlupho amangalisayo. Okwehlela leli bandla kwakuyikufa. Abazalwane ukusa kwamalanga babelahlekelwa ngabathandekayo babo, babelahlekelwa yizihlobo. Lokhu kwakubisa ukudangala lokufiphala kundlela yabo yokukholwa. Kanjalo umpostoli Paul abesehlala phansi ebabhalela lolugwalo ukubaduduza ukuthi lingabi lendaba kakhulu lalabo asebefile, ngoba balele ekuzeni kwesibili kukaJesu Kristu. Kuza kukhala uphondo, impumalanga iqhekezeke, isibhakabhaka sivuleke, ehlu uJesu ezothatha konke okuligugu kwakhe. Nxa esiza bonke abalalele kuJesu babeza kuvuka. Yisithembiso esasiqakathekile kwakumele basibambe labo bazalwane basigagadlele. KwabaseKorinte bokuqala ngo-15 vesi ngo-21. Umpostoli Paul lapha uyabhalela ibandla laseKorinte, uthi yena, ngoba ukufa kwangena ngomuntu, kanjalo ukuvuka kweza ngomuntu. Akutsho lapho umpostoli Paul ukuthi ukufa kwangena ngabazali bethu bokuqala oAdam loEva, betsheliwe kwacaca ukuthi bengadli okwaleso sihlahla esasifakwe esimini yase-Edeni. Nampo bona besiyasidla besephula umthetho kaNkulunkulu. Kanjalo ke ukufa kwangena kwaqalisa ke
kibokhokho bethu kwehla kuze kufike namanje kathesi kuyabusa ukufa. Ukufa lokhu kuthatha abantu abacebileyo, kuthatha abantu abampofu, kuthatha izifundiswa, kuthatha abantu abangafundanga, kakukhethi muntu, kuthatha wonke umuntu lokhu kufa. Kanjalo ke balaleli mfuna ke siphenduleni imibuzo emithathu lapha eqhakathekileyo kakhulu. Umbuzo wakuqala esathanda ukuphendula ukuthi uyini umuntu? Umbuzo wesibili esizawuphendula lapha ukuthi nxa umuntu esifa uya ngaphi? Umbuzo wesithathu esizawuphendula lapha ukuthi kumele umuntu akucatshele ngaphi ukufa. Ke sithathe ke umbuzo wakuqala. Uyini umuntu ngokulotshwa kweBhayibhili? Ake sikhangeleni uGenesis 2 ivesi 7 ke sifunde sibone umuntu uyini. Ifundwa kanje: Inkosi uNkulunkulu yasibumba umuntu ngothuli lomhlabathi, yamphefumulela emakhaleni umoya wempilo, umuntu wasesiba ngumphefumulo ophilayo. Kulezinto ezimbili lapha ezibumba umuntu, kulothuli lomhlabathi lomoya wokuphila, hatshi umoya ophilayo. uNkulunkulu wathatha uthuli lomhlabathi wasebumba umuntu, wasemphefumulela emakhaleni umoya wokuphila, umuntu wasesiba ngumuntu ophilayo. Ake ngunike isibonelo ukugcizelela lo mcijo esiwutshoyo lapha. Kulento ezimbili enthanda ukuthi ke ngunike ngazo izibonelo. Nxa sikhuluma ngesitshwala, sikhuluma ngamanzi ahlanganiswe lempuphu. Kumele kube lamanzi ahlanganiswe lempuphu ukuze kukunike isitshwala. Nxa kuyimpuphu yodwa ayisiso sitshwala, nxa kungamanzi wodwa asositshwala. Isitshwala ngamanzi ehlanganiswe lempuphu. Ke sikhangele njalo isibonelo sesibili. Nxa sikhangela into okuthiwa yimota, sikhangela umzimba wayo, ukukhangela kwayo phandle, bese sikhangela lokho okuthiwa yinjini. Kungahlanganiswa lokhu injini lomzimba, injini ibe phakathi komzimba idume ibisihamba, yikho okuthiwa yimota. Awungeza ke uthi wena injini iyimota, uyabusuphambanise kakhulu. Kuhlanganiswa lezi izinto ezimbili. Kanjalo ke umuntu uzabe ngumuntu ophelele, kuhlangana uthuli lomhlabathi lomoya wokuphila. Kwenzakalani nxa umuntu esifa? Kusihlabelelo 146 verse 3 usiya kuma ku4. Ithi yona, lingabeki ithemba lenu ezikhulwini lasendodaneni yomuntu, okungekho kuye usindiso. Umoya wakhe uyaphuma, uyabuyela emhlabathini wakhe, ngalolo suku amacebo akhe ayaphela. Itsho ngokucacileyo iBhayibhili ngokusobala ukuthi nxa umuntu esifa ngalelo langa, umzimba wakhe uyabuyela emhlabathini ngoba wathathwa khona ebunjwa. Langalelo langa amacebo akhe ayaphela. Gayi ke ezulwini lo muntu, njalo futhi gayi esihogweni. Uyabelele ethulini oluqandayo elindele ukukhala kwethilongo eliza kuvusa abangcwele. Umpostoli Petro uyagcizelela ngalamazwi kumsebenzi 2 verse 29. Ifundwa kanje: Ithi madoda bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavida, ukuthi wafa njalo wangcwatshwa, lengcwaba lakhe likhona kithi kuze kube lamuhla. Ukhokho esikhuluma ngaye nguDavida, owayinkosi yako-Israyeli. Lanxa wakwaphila impilo ephambene lentando kaNkulunkulu, sifica uNkulunkulu emthethelela ngemva kokuvuma kwakhe isono. uNkulunkulu azathi ngumuntu wenhliziyo yami. Nxa kufika isikhathi sokuthi alale, lanxa enze kuhle, akayi ezulwini njalo akayi eGehena, kodwa ungena emhlabathini. Lapho la namhlanje lokhe lele elindele ukuza kwesibili kukaJesu Kristu. Umtshumayeli 9 ivesi 5 usekela lo mcijo onjalo. Ifundwa kanje: Ithi abaphilayo bayakwazi
ukuthi bazakufa, kodwa abafileyo kabazi lutho. Abaphilayo bonke bayakwazi ukuthi bazakufa, ngoba ingqondo lomnakano baseselakho, kodwa abafileyo kabasela lutho, kabasazi lutho, kabasacabange. Abalungileyo kugoqela ngitsho lababi nxa besifa bayalala emathuneni belindele ukuza kwesibili kukaJesu Kristu. Ukuza kwesibili kukaJesu Kristu lithemba elibusisekileyo elingiqumbaqumbayo lanamhlanje, lanxa mphila kona lumhlaba olezinsizi lamagagasi ezinhlupho. Ngiyakwazi ukuthi ngelinye ilanga kuyeza ukusokubhejayo lapho uJesu azadabula khona isibhakabhaka ehle eze kona lumhlaba ezonqwanela umsebenzi wezandla zakhe. Kulithemba elibusisekileyo leli. Yikho-ke lanxa uLazaro ngelinye ilanga wayesefile, wahlala amalanga 4 esethuneni, kazange avuke uJesu aze abuye. Ukuvuka kwaLazaro ethuneni kwaba yikubuya kukaJesu. Ngamanye amazwi, abalungileyo lanxa belele emathuneni, abangani bakaJesu abafe bekholwa kuJesu njengenkosi lomsindisi, kabavuke emathuneni ilizwi likaJesu lingamemezanga. Okuzavusa abantu emathuneni lilizwi likaJesu elizamemeza. Okwesithathu, kumele umuntu akucatshele ngaphi ukufa. Nxa ukufa sekusihlukuluzile umhlaba wonke, ngitsho lezingcitshi ezilolwazi zisehlule ukuthi zikumise, ngitsho labafundileyo ngemfundo yabo besehlule ukuthi bakumise, ngitsho labampofu besehlule ukuthi bakumise, kuyini esingakwenza? Singacatsha ngaphi? Ekuphileni kwami sengike ngananzelela abanye abantu besenza izinto ezitshiyeneyo ukuzama ukumisa lokhu kufa osekuhluphile emhlabeni wonke jikelele. Abanye bengafelwa nxa sokuphelile ukufa, sebevela beke omunye wabo. Abakwenzayo nxa sebengena ekhaya, sebevela lapha abambeke khona omunye wabo, bayageza ngemithi etshiyeneyo. Uyafica kulemgcozo nje yabikhona khona phana ebhavini, kulamanzi. Now bafika laphana bageze ke izandla zabo ukuzama ngendlela zonke ukuthi imgcozo lana efakwe emanzini, lemsuzwane lana efakwe emanzini, mhlawumbe ukufa kwethu singakuchiya khona phana kungaphindi kusilandele futhi. Abanye ngeke ngabona kwezinye indawo nxa besiyabeka omunye wabo bayaphuma ngesango mhlawumbe elikhangele entshonalanga, baphume bonke besiya khona ngale. Nxa beqeda ukumbeka sebephenduka, kabangeni ngesango abaphume ngale lentshonalanga, bayabhoda bayengena ngesango lempumalanga ukuzama ukudenya ukufa. Uthi singangena ngesango esiphume ngalo kuzasilandela ufa, kahle ke sikudenya ukufa siyengena ngale. Kodwa into emangalisayo lanxa kunjalo, akuhlali insuku eziningi kuba lomunye umngcwabo futhi kulona lelo khaya. Utshengisela sobala ukuthi kakudenyeki ukufa. Ukufa ukuze sikudenye, esingakwenza yikuthatha impilo yethu siyifihle kuJesu, ngoba uJesu wafa waphindwa wavuka emathuneni. Nguye lokuphila, ngoba uthena ngiphethe amakhiye awendawo yabafileyo. Impilo ngokugcwala la ngokuphuphuma kwayo itholakala kuJesu. Nxa ufuna mlaleli impilo engapheliyo, yamkela uJesu, ngoba imfundo kayisoze kunike impilo engapheliyo, imali kasoze kunike impilo engapheliyo. Umuntu olempilo engapheliyo nguJesu. Yamkela uJesu. uJesu kabuse impilo yakho, uJesu kalawule impilo yakho. Abanye futhi sengike ngananzelela kwezinye indawo, abanye abakwenzayo yikuthi mhlawumbe nxa omunye esebachile ngokuzibophela, kumbe ngenye indlela eyisiga abangayizwisisi abangelampendulo ngayo, uzwabe sithi hayi lo kangangena ekhaya, kahle abekwe phandle egedini, ngoba engazangena ekhaya uzabangela ukufa kwabanye amalungu emuli khona lapha ekhaya. Ngabekwe khona ngale ngoba ufe ngendlela engajayelekanga, azayibekwe ngazange angene ekhaya. Zonke lezi indlela bazama ukuthi banqabele ukufa bakuvimbe.
Uthini kanti uJohane ngu-17 verse ngu-3? Ifundwa kanje: impilo ephakade yile, ukuba bazi wena wedwa uNkulunkulu weqiniso loJesu omthumileyo. Uthi yena impilo enaphakade kuphela iza ngokwazi uNkulunkulu yena yedwa weqiniso loJesu othunywe nguNkulunkulu. Ngamanye amazwi akutshoyo umlobi lapha yikuthi impilo enaphakade kayizi ngokuba lemali enengi. Impilo enaphakade njalo kayizi ngokuba lokufunda kakhulu lezicoco ezinengi, kodwa impilo enaphakade iza ngokwazi uNkulunkulu yena yedwa weqiniso loJesu amthumileyo. Uthi yena kuJohane ngu-11 verse ngu-25, ngamazwi akhulunywa nguJesu nxa ekhuluma ephendula uMatha. uMatha uhlangabeza uJesu, uthi nxa efika kuJesu uthi yena umngani wakho uLazaro useze wafa waze wangcwatshwa, ngabe uphangisile ukubuya? Bengasoze kwenzakale njalo, ngoba wena ungumatshintsha izinto, ubungatshintsha ubungamsilisa emkhuhlaneni asile, kodwa nxa uthi uphuzile ukubuya useze wafa umngani wakho uLazaro. uJesu nxa emphendula uthi yena kuJohane 11 verse 25, mina ngikuvuka lempilo, okholwa kimi loba esefile uzaphila. Indaba ekhona lapha yikukholwa kuJesu Kristu, ngoba ukufa kusihanqile, akufi kuphela abantu abangakholwanga endodaneni enguJesu. Kufa abantu bonke, abalungileyo bayafa, abangalunganga njalo labo bayafa. Kodwa indaba ekhona, umahluko okukhona omkhulu lapha yikuthi okholwe kuJesu lanxa esifa uza kuvuka. Okwenza ukuthi uLazaro avuke emathuneni yikuthi esaphila waye umngani kaJesu, esenza intando kaJesu, ethethe impilo yakhe wayifihla kuJesu. Yikho kwenza ukuthi uJesu lanxa ememeza ibizo likaLazaro, uLazaro avuke kwabafileyo, wayemngani kaJesu emazi njalo ekholwe kuJesu. Balaleli enthanda nditshele khona, ngilazise khona, yikuthi bonke abantu abakholwe kuJesu bahamba loJesu, bavuma ukuthi uJesu aphile njalo alawule ezabo impilo, lanxa bengazunywa yikufa bangene ethulini oluqandayo. Ekuzeni kwesibili kukaJesu Kristu uzababiza ngamabizo abo baphume emathuneni. Okuzakwenza ukuthi baphume emathuneni yikuthi balele bekholwa kuJesu, bangabangane bakaJesu. uJesu uyabazi, labo futhi bayamazi uJesu. Okuqhakathekileyo yikuthi sibe lobudlelwano loJesu ngamunye. Kuqhakathekile ukuthi sibe lobudlelwano loJesu ngamunye. uLuka ngu-12 verse ngu-32 ukhuluma amazwi anduduzayo namhlanje. Lanxa ngiphakathi kwawona umhlaba wokufa, lanxa ngiphila ngona umhlaba wokujomba, lanxa ngiphila kona umhlaba wezinsizi, kulamazwi amnandi akhulunywa nguJesu. kuLuka ngu-12 verse ngu-32 uthi lingesabi mhlambi omncane, ngoba kuyintokozo kayihlo ukulinika umbuso. Haleluya! Lingesabi mhlambi omncane, lanxa lidlula kona umhlaba olamagagasi ezinhlupho, kona umhlaba olezinswelo, kona umhlaba lokufa, kona umhlaba lezinsizi. Lingesabi, yibani lesibindi, yenzani njengami, lami ngahamba kona umhlaba, zangungiphathe kuhle, ngaze ngabethela esiphambanweni, ngalala ethuneni, kodwa ngosuku lokuqala lweviki ngavuka kwabafileyo. Kanjalo ke labakholwe kimi baza kuvuka kwabafileyo. Umbuso kaJesu lo athembisa ukunika abantu ngumbuso ongelamjombo, ngumbuso ongelandlala, ngumbuso ongelakulwisana, ngumbuso ongelangxabano, ngumbuso ongelakufa, ngumbuso ongela COVID-19, kodwa ulempilo engapheliyo. Ungenza kahle ukubhalisa elakho ibizo kuJesu ukuze akukhumbule embusweni wakho azawumisa masinyane.
Nxa ngangifunda imbali esikolo kudala iminyaka eyadlulayo, ngahlangana lenye indaba eyangithathekisa kakhulu. Ngahlangana lenye indoda okuthiwa nguNapoleon, abanye siyamazi sesike safunda ngaye sezwa imbali ngaye lundoda. Undoda lo kuthiwa wayenamandla amakhulu kakhulu. Undoda lo kuthiwa wanqoba umhlaba. Wagijima wayentshonalanga, wagijima wayempumalanga, wagijima wayenyakatho, wagijima wayeningizimu, wawunqoba umhlaba, kodwa kwasala ilizwe elilodwa kuphela engakalinqobi. Kuthe sokwenzakale njalo kuthiwa wasedinwa, wasephela amandla. Nxa esediniwe sephela amandla uNapoleon kuthiwa uyalala embhedeni wokufa. Nxa eselele embhedeni wokufa, zwana uNapoleon khuluma la amazwi athathekisayo kakhulu. Uthi yena amadoda alodumo olukhulu akha imbuso yabo, kodwa seyadilika. Kule ndoda eyodwa eyafa ukufa kwehlazo, igama layo nguJesu. Yakhile owaye umbuso ozakuma kuze kube nini lanini. Ngibona omama labobaba bebhalisa amabizo ebhukwini lakhe lokuphila. Makabongwe uNkulunkulu ngalokho esikufunda la. uJesu wakhile wakhumbuso ozakuma kuze kube phakade. Imbuso yasemhlabeni iyedlula ngoba imiswe ngumuntu, kodwa lo okaJesu obhalwa nguNapoleon umi kuze kube phakade. Uthena ngibona obaba, phinde ngibone labomama, ngibone labokhulu, ngibone labogogo, ngibone lamantombazana, ngibone lamajaha, ngibone labantwana abancane bebhalisa amabizo abo encwadini yakhe yokuphila. Lawe nxa ungenze njalo mlalelo othandekayo, ungenza kuhle ngempilo yakho. Thatha impilo yakho uyifihle kuJesu, ngoba kulapho kulokuphila khona. Umhlaba kawula mpilo, umhlaba usinika intokozo kwesikhatshanyana, masinyane bese sisedlula. Yamkela uJesu olempilo engapheliyo. uJesu impilo yakhe kayipheli, uyinika abantu ngokuphuphuma kwayo langokugcwala kwayo. Kodwa uSathane ulokufa, uJesu lokulunga, uSathane yena ulobubi. Ubuqotho kutholakala kuJesu, kodwa amanga atholakala kuSathane. Wona ongakwenza bambelela kulole empilo engasoziphele, bambelela kulolo kulunga, bambelela kulo olobuqotho, bambelela kulo ozamiswa kumbuso kuze kube phakade. Lo engikhuluma ngaye nguJesu Kristu owafayo wanqoba ukufa kwesiphambano. Ngosuku lokuqala lweviki wabonakala ehamba eJerusalema. Ngiyakwazi ukuthi phakathi kwethu bakhona sebethiwe izihlobo zabo. Umhlaba lo lesihluku, umhlaba lo awusithandi, sikwejisile kuona lumhlaba, sizihambi kuona lumhlaba, asakhile kuona lumhlaba, siyedlula kuona lumhlaba. Zwana mlalelo othandekayo, nxa sisaphila kuona lumhlaba singakedluli, enthanda ukukutshela khona yikuthi fihla eyakho impilo kuJesu. Vuma uJesu alawule yakho impilo. Ungathathi impilo yakho uyifake kubafundisi, ungathathi impilo yakho uyifake kuzikhulu zasemhlabeni, ungathathi impilo yakho uyifake kumfowenu, ungathathi impilo yakho uyifake ebandleni, ungathathi impilo yakho uyifake emoteni, ungathathi impilo yakho uyifake emalini, kodwa thatha impilo yakho uyifihle kuJesu, ngoba ulombuso ozakuma kuze kube phakade. Ungazenzela kuhle nxa ungathatha impilo yakho namhlanje uyifihle kuJesu, ubhalise ibizo lakho encwadini yokuphila. Bonke abeza kuJesu, uJesu uthe angisoze mbaxotshe ngizakubamukela. Gala ndaba lokuthi ubunjani empilweni yakho, gala ndaba ukuthi izolo uphile kanjani. uJesu kenzi njengomuntu othi nxa usiyamxolisa ngalokho mphambanise ngakho, aqala abalise ngokwenzakala izolo, abalise ngokwenzakale ngeviki ephelileyo, omnyazi abalise ngitsho ngamenza khona ngo1960. Kodwa uJesu nxa ufika kuye uyakwamukela, kakubuzi ukuthi wenze
kwenzeni, njalo kakubuza ukuthi ukwenzeleni khona lokhu, njalo kakubuza ukuthi ubungaphi, kakuthonisisi uJesu, kodwa uyakwamukela njengomntana wakhe abesekuhlambulula, abesekunika ibizo elitsha. Bakhona abathanda ukunikwa ibizo elitsha, kona lumhlaba obhubhayo, kona lumhlaba osithwalise enzima, kona lumhlaba olemkhuhlane echiyeneyo. Abanye bahlutshwa lichukela, abanye bahlutshwa ngumzimba, abanye bahlutshwa yimalaria, abanye njalo bahlutshwa yiCovid-19, abanye njalo bayasila ngokuthanda kwaNkulunkulu, abanye njalo ngokuthanda kwa uNkulunkulu uyavuma ukuthi balale kona lumhlaba, silindele ukuza kwesibili kukaJesu Kristu. Isihlobo esithandekayo ngithanda ukulitshela khona ukuthi uSathane yisitha, njalo uSathane mubi, uSathane kangakhonzwa, uSathane kangazwelwa, uSathane kasingamlandeli. Asivumeni ukuthi uJesu alawule zethu impilo, asivumeni ukuhamba loJesu, ukusa kwelanga. Thatha impilo yakho uyifake kuJesu, nxa litshona ilanga thatha impilo yakho uyifake kuJesu, ngoba ulokuphila. Isihlobo esithandekayo, ukufa kuyisitha, ukufa kuyesabe kumhlaba wonke nje jikelele. Ngakho umuntu othanda ukufa, nxa ukufa kufika, siyaphelelwa ngamandla, siphelelwa lithemba. Kodwa hlobo ezithandekayo, ngithanda ukukutshela ngalesi sikhathi ukuthi ikhona indoda yaseCalvary, igama layo nguJesu. Wafa ngolwesithupha usuku, kodwa ngosuku lokuqala lweviki wavuka emathuneni. Nxa evuka emathuneni bayambona, baba ngofakazi. Wenza kwenza uyachumayela uJesu, enza kwenzayo, masinyana besebuyele ekhaya ezulwini. uJesu unqobile ukufa. Ukufa kungasethusela namhlanje. Sicine sesiba lemfundiso eziningi ezichiyeneyo, sicine siziduduza abanye bethu cha ukuthi engcenye abafayo uNkulunkulu uyabathatha ngudlu abesebahambisa ezulwini. Akusoze kume kanjalo, ngoba iBhayibheli icacile ithi uJesu uzakuza, yena uqobo lwakhe ngomdumo omkhulu, ngokuhlokoma la ngokukhala kophondo. Uzakwehla esiza kuona lumhlaba, nxa esehle esiza kuona lumhlaba uzamemeza bonke abalalele kwesakhe isandla, bazamuzwa uJesu, bazavuka emathuneni. Nxa bevuka emathuneni bazaklolodela amathuna, bazakhangela amathuna bawakhafulele ngoba benqobile ukufa. Bazavuka bayibusa inaphakade yonke loJesu Kristu ekhaya ezulwini. Bakhona akade bengakahambi loJesu empilweni yabo, abalokhe bebalisa. Insuku ziyahamba mlaleli, ungabalisi. Yamkela uJesu namhlanje njengenkosi lomsindisi. Ungamkela uJesu njengenkosi lomsindisi. Hlobo ezithandekayo, kungaze kukuzuma ukufa namhlanje. Impilo yakho nxa ifihlwe loJesu akulandaba, ngoba uzavuka emathuneni. Yamkela uJesu njengenkosi lomsindisi. Nxa siya emaphethelweni yawonala inkonzo, siyakuba lomthandazo oqakathekileyo lapho ngizakhulekela bonke abamkela uJesu ngokokuqala empilweni zabo. Bakhona njalo iqembu lesibili abake bahamba loJesu, kodwa kuhambeni loJesu bahlangane lamagagasi empilo, bahlangane lokugulelwa, bahlangane lemkhuhlane eminengi, bahlangana lokujomba lezinswelo, bahlangana lokuhlukuluzeka. Njengalaba besebandleni laseThesalonika abalahleka abanengi bakhona, nxa babesifa babefela ivangeli, ukuchumayela ngoJesu. Bakhona sebehluphekile ngenxa yevangeli. Ngithanda ukukududuza namhlanje ukuthi amandla akhona tholakala kuJesu. Engakunika amandla amatsha ukuthi ube lokuhamba okutsha, ube lenkambo entsha loJesu, ube lokukholwa okutsha. uJesu akunike ukuhamba okutsha. Bakhona abafuna ukuthola amandla anjalo. Hlobo ezithandekayo, uNkulunkulu kadanisi, kafanani njengomuntu. Uyasamukela njengoba sinjalo. Nxa esamukela njengoba sinjalo, usinika inkambo entsha laye. Haleluya, malibongwe igama likaJesu. Ngithanda ukuthi sibe lomthandazo lapho khona. Phakamisela yakho inhliziyo kuJesu.
nikela eyakho impilo kuJesu. Asicimezeni sibe lomthandazo, ngikhulekele bonke abazinikela kuJesu, ngikhulekele bonke abadinga imvuselelo ngensuku ezinje ezimbe zokucina. Lapho khona mlaleli cimeza sibe lomthandazo oqhakathekileyo. Babo ingcwelo sekhaya ezulwini, sithanda ukuzinikela esihlalweni somusa. UNkulunkulu olungileyo lobuqotho, isisekelo sombuso wakho yibuqotho lothando lokuthethelela lesihawu. Baba, ngithanda ukunikela abantu abakho bakhona abazinikelayo khathesi ukuthi benzeni baba okuyintokozo ngayo ukuthi kawukudingi njalo kawubabuzi. Bamkele baba amabizo ababhalwe encwadini yokuphila. Nxa kuyikuthi siyaqhubeka omnye iminyaka siphila kona lumhlaba, nxa bezalala abanye vuma balale beqamele ingalo kaJesu. Bese kuthi ekukhaleni kophondo bese bevuswa nxa amabizo abebizwa emathuneni. Baba, iqembu lesibili ngabantu abakwamukela njengenkosi lomsindisi. Baba khona ekukholweni bahamba lawe. Kodwa ngenxa yenhlupho zawona lumhlaba la ngenxa yenhlungu zawona lumhlaba iziphepho zavuka empilweni yabo. Nxa iziphepho zivuka empilweni yabo zabaphambanise kuhambeni kwabo. Abanye bazibaphosa balahlekelwa ikukholwa. Abanye baze bayekela ukukholwa. Ngithanda ukubanikela ngabantu abakho bafisa ukuqalisa kutsha. Baba, sinike ikhasi elitsha lempilo elokuphila ngokwentando yakho. Siyabonga baba ukwamukelwa nguwe. Esikucela baba umthandazo omkhulu lesifiso sethu esikhulu kakhulu yikuthi ekuzeni kukaJesu kwesibili nxa uphondo luza kukhala, impumalanga ivuleka, isibhakabhaka siqhekezeka, uJesu esehla lamawakawaka ezingilosi, yikuthi nxa amagama ethu ebizwa baba, ngitsho labo bonke abakholwe kuJesu emagumbini amane omhlaba, swasabele bizwe encwadini yokuphila bese siyabusa inaphakade yonke ekhaya ezulwini, lapho kungela zifo khona, lapho kungela kufa khona, sibe lo Jesu inaphakade. Lo umthandazo wami okukholwa ngoba siucela ebizweni elithenjwe ezulwini lasemhlabeni silithembile elika Jesu Kristu. Ngalo ngiyakhuleka, amen.